Hello guys, turashimiye kongera kubasanga kuri uyu muyoboro w'itumanaho rigezweho. Noneho tugiye kurebera hamwe uburyo wabona cyangwa se wabara abasubscribers ugenda ubona umunsi ku munsi. Ushobora kubona video yawe yabusitinze cyangwa se ukavuga ati reka ndebe abasubscribers biyongereye kuba mfite, kuko akenshi hari igihe usanga iyo umaze kurenza nk'igihumbi bakubwira ngo ni ibice byagiyeho, wenda akaba ari rimwe n'igice kimwe, rimwe n'ibice bibiri, ariko tugiye kurebera hamwe uburyo wabona abasubscribers ugenda ubona umunsi ku munsi. Tudatinze rero reka nze dutangire. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Ibisanzwe urafata telefone yawe usanzwe ukoresha, ujye kuri Play Store ushakemo iyi application ya YouTube Studio. Nabize nimba uri kureba iyi video, iyi application ushobora kuba usanzwe uyikoresha. Urayifungura, ukimara kuyifungura baguha dashboard imeze uku nguku. Noneho icyo uri bukore urahita uza hano kuri analyze. Okay. Numara kuri analyze, ubwo buraguha analyze nyine ya channel yawe uko ibintu bigiye bimeze. Irahita ifunguka uku nguku. Bahita baguha ama views, ama watch time n'ama subscribers. Twebwe icyo uyu munsi tugiye kureba aba subscribers tubona umunsi ku munsi. Noneho mu kubabara ubabara ushingiye kuki? Urabona hano bari kuduha ku itariki 9 kugeza kuri tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Nayo tugiye kureba aba subscribers twabonye mu gihe cy'iminsi 6. Hano mu kwezi kwa gatanu niho tugiye kureba. Icyo ukora wowe ukora hehe? Ukandamo hano muri timeline baguhaye. Okay. Then wamara kuyikoramo ukategereza igafunguka. Iyo imaze gufunguka iba imeze uku nguku. Urabona hano bari kuduha mu minsi 28 dufite aba subscribers barenga 500. None kureba aba subscribers ugenda ubona umunsi ku munsi, ukora muri timeline mo hano hagati gutya hakazamo aka kantu k'akarongo gafite utudomo tugiye duhagaze. Urabona duhereye hano kuri tariki 3 twabonye aba subscribers 9 kuri tariki 3 umunsi wose. None no gucuma urabona hano kuri tariki 4 twagize aba subscribers 36. Okay. Hano kuri tariki 5 twagize aba subscribers 85 nk'uko uri kubibona nyine. Hano turi kubara umunsi ku munsi uko aba subscribers bagiye biyongera kuri YouTube channel yacu. Reka noneho turebe kuri tariki 6. Okay. Tariki 6, wow. Byarakuze ku rwego ruhambaye. Twagize aba subscribers 318. Kugira aba subscribers ku umunsi umwe ni ibintu byatari. 318 ibaze. Ugafungura YouTube channel ukagira umunsi umwe ukabugiza aba subscribers 300. Uba wakoze cyane. Ariko uri kubona video yacu yatangiye aba subscribers ari 0 nyine, nta kintu gihari, ariko bagenda bazamuka umunsi ku munsi. Ariko ukona uhereye igihe twayishiriyeho mu kwezi kwa 4, urabona hano byari 0 nyine. Hari aho bagiye baboneka. Urabona hano hari n'umunsi tutigeze tugiraho aba subscribers, kuko urabona ngo hano kuri tariki 18 twagize aba subscribers 2. Urabona hano naho kuri tariki 12 twagize aba subscribers 2. Hari naho twagize umwe, hari naho dufite 0. Okay. Urukubona ngo hano kuri tariki 10 ni 0. Ariko video yawe urayireka uko igiye imara igihe, igira igihe ikaboostinga. Ya boostinga rero ugasanga iguhaye watch time, iguhaye n'aba subscribers muri iyo minsi. Hano rero ni 4, ni 5, hani 2. Ariko bigezemo hano mu kwezi kwa gatanu urabona hano twagize 9. Hari aho bagiye noneho biyongera ngo guhera kuri tariki 4. Video yatangiye kuboostinga irazamuka. Urabona hano hari umurongo w'ubururu ugiye uhetamye ukazamuka. Bivuze ko video yawe
iba yarakunzwe muri ako kanya ikazamuka ku rwego rwo hejuru. Uko turi kuhabarira hano urabona kano kazu nyine karimo tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Iriya mibare iri inyuma 36 ni umubare w'abasubscribers twabonye kuri iyo tariki. Noneho urabona n'aha ngaha kuri eshanu nyine nk'uko twabibonye twabonye 85. Noneho tuje ku iriya tariki ya gatandatu niho twasanze twarabonye abasubscribers 318. aba ari ibintu byatari bikomeye. Network ndi kubona ivuyeho, ariko gusa ni kuriya ubibara ukabara nyine umunsi ku munsi uko abasubscribers bawe bagiye biyongera. Itariki turiho uko na timeline dufite ni iyi ngiyi. Video yacu yatangiye noneho kuzamuka kuri iyi tariki. Urabona hano ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 yarazamutse igenda izamuka gake. Ubwo hano abasubscribers twabonaga buri munsi bagendaga biyongera umunsi ku munsi. Urabona bagiye kugeza ku iyi tariki ya gatandatu. So guys, nimba hari icyo iyi video igufashije ku bijyanye no kuba wabara abasubscribers ugenda ubona umunsi ku munsi, kora subscribe nawe, ukore na share na comment kugira ngo abandi nabo bakeneye aka kantu ko kumenya uburyo bagenda babara abasubscribers bagenda binjiza umunsi ku munsi nabo kabagereho. Ubutaha tuzabakora uburyo wabara noneho ama watch time, amasaha ugenda ubona, ama views ugenda ubona nabyo umunsi ku munsi. Reka tubane muri video iza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.